sanu Yoya birila Ukuru birila Nadi moti Siji ajitatu Bili gozaga Antu ore mira Nimara waranu Umata wanchi Usabiri gozaga Kumajita Allah iruyo Adagurari tari Biligari zaga Mutsuguru lazanu Biligari zaga Mutala mazaru Biligari zaga Mutsi wintu zaru Ile tari juma janu jo Pubiriga zaga Munga yete wanji juma janu Munga yete wanji juma janu Muyelete juma pubiriga zaga Muyelete juma pubiriga zaga Mawino abiri kwantu obiriga zaga Chuma cha mucho chimakara judidisira Allah majidarita chuma cha mucho chimango chirurabe tawizo se Tiwula kiyama kuzakala jituwa Chuma chita wadete usabiri gozaga Kumaawu ubiriga zagaji wa Allah Antakala pasi bamtunzi wa Allah Chuma jimatani ubira nisubiriga zaga Ukwiyu wa Allah umakara ulanda juma Munga yerete wanji juma janu Munga yerete wanji juma janu Muyelete juma bobiriga zaga Muyelete juma bobiriga zaga قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم زكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين adanena ntengo Mulungu ntendere ni madalitso zipite kwa iye kuti Mulungu amabweresa pa dziko lapansi njala ngati wanthu sakupereka zakati. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah. Munga yerete wanji juma janu Munga yerete